Nandam Jona mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin lai than na thong ni kum kulukum thum vaupi ni leisri Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan chimding mi thong pangtlang tar cheu khat na chu chunchung ka do na ka chinral ka pani ni annun nak an pek kalemyo le hakha karla ka do na ka chinral ka paret annun nak aliam minung pasha hliam antwar Pekhong a ti toipoi a anomi SAC ra sang an kan ha cha a atombik panga an thi SAC chawzani thongtla minung thongthum renglo aluatar na lai ti mi thongle thongpang dang na an raksalai tual chung thong chunchung ka dauna ka chinral ka panhi ni annun nak an pek April ni leisri zinga chinram kul hakapeng chunchung khwa chinral kap tang ti phu phon le SAC ra shankar laka ka dauna ka chwaki CNA in salai ong thun le CDF haka in salai lian chung bigni ramlami phuncha annunak an pek tia kan thai ramlami phuncha annunak ape tu pasal tha salai ong thun le salai lian chung big upat nak sang big kanin pek na Kalemyo le hakha karla ka dauna ka chinral ka paret annunak aliam minung pasha hliam antwar Kalemyo in hakha le ya arakai mi SAC ra sang le chinral kap tang ti phuna ka daunak chunga hin chinral kap le in minung paret annunak aliami minung pasha hliam antwar te CNA chimphon na no ngei tu salai that ni ni people springs media he barwana ka achim Hi ka daunak chu chinral kap tang ti phu asimi CNA CDMC in CNDF CDF Holngoram, Haka CDF Thantlang CDF tel in chinral kap tang tui phu pasari tukni an daw na. Chuchunga voisom tumtluk ka daw nak an tua hi si. Kalemyo in an rak ithomi ra sang thazang zanhi tuk an si. Chuchunga an hubik ka daw nak a somli tuklong an tang changlai ti akan rua. Hi chunga a thi milong selo in hliam tor mi zong anitel. Motomong chewkhat zong an zam na. Chunha sin in thongpang kan thei mi asi. Zanhi chunga athimi hi acheu renglo an salai tia chimkho ase lam kam ummi khwazong an khang piak thwa man ha chunchung khwazong an khang pin a hakha lei in arak dong min ha zong ni hakha khothar lei in zong an khang ri falam in atu an phaknak tianga in zakhatluk an khang chang tia achung lei upani achim Atu bantuk in an moto kan kham kho na khi kan ral kap na di lak thong le chun rong thim chung zonga kan lom tuk an thiam nak tha ten an man kho ma pin a ramleng in akan bom chan tu di lak chung zonga abik in kan lom tuk tia salai thet ni ni achim Mindat pang SAC ral tuknak vanlong bom thlak nak in hliam tuar minungak chia pakhat athi than minung pathum an thi pesri hliam antwar April ni leiruk Zanlei similam pathum in pali karlaka SAC ral tuknak jet fighter panhi ni mindat peng pampa khwa bum athak cha khwa mi minung panhi an thi pesri hliam antwar tia April ni leiruk a CDF mindat ni thancha an chwa ral tuknak vanlong bum thlak no nak in khwami athi mi chunga kumsom sri nu upa pakhat kumli ngak chia pakhat athi pa panhi le nu panga hliam antwar hliam tor mi chung in kumhlei sri nu pakhat chu anun nak aliam thantia April ni lei sri a thancha an chwa thap khwami athi mi dilak pathum tiang an phan mani a ral tuknak vanlong in voruk tiang aka na hi asi khwami in panhi akang mi tal in kwa arok Mindat khwa khalaya nikhon le ra sang sakhan in hriamngan zong pampa khwa le a an ka len tia kan thai ram chung thong Pekhong a ti toi puai tua in anomi SAC ra sang an ka na cha a atlombik panga an thi Karani sian ramkul ramri a ummi Pekhong penga kolkum thar ti toi puai tua in anomi SAC ra sang pol ka daw anton cha a atlombik panga an thi tia KNDF in ton vo ngai tu pakhat ne chim Vaupi ni leiruk zing a songkang khwa ti toi poi tua in anomi SAC ra sang thazang pakul tluk chu athli thup in an lu hnon ha I an ka na tia an langter ti toi in an nom leo asi ti mi thong kan thei cha a timlam nak tha te in kan ngei hnuwa moto he kan lu hnon ha I kan ka na hi asi tia KNDF in ton vo ngei tu pakhat ne chim SAC chawzani thongtla minung thongthum renglo aluat ter na lai April ni leisri kol kumthar ani khatnak ni sunloi nak cha a thongtla minung thongthum le zala hleiret SAC chawzani lotter ding in chathan an chwa ramchung hunkip thongtla mi chungin minung thongthum le hleinga le Sranlika ram I panga tel in Myanmar ramchunga ramleng mi thongtla somkwa la pariatna chu thla an salai na kong SAC chawzani thongthan nak atwa
thongtla lotter ding in athim min ha chunga sualnak atu athan min ha chu thongtlak ding atang mi kum chanrel piak chi in thongtlak than an silai na kong an langtar chi hi chunga khopau do thlen nak le ram khel konga thongtla mi minung pazai zadda an lot lai ti mi chu thei asiri lo alwan cha thong ni kum kulakum ni kuma atu bantuk thongtla mi lot nak an pek min ha thongkhatla zanga reng lo chunga ram khel ronga thongtla mi an rak ital lo atu leo Myanmar rampi hop in ram khel ronga thongtla mi dilak thongkul la thongsri la zali la somruk an si tia AAPP ni alangtar ko tong peng a biuso thi lutai pani an thana meithal zun thum an lak tanin dari ram then ko tong peng khamuchi khwa a SAC ra sangkutang biuso thi lutai pani chu 12 chung PDF ni an thana pin a meithal zun thum le hriam thil dangzong an lak pyak na April ni lai ruk Zanlei similam pali tuka biuso thi lutai chowin le lutai chang min ong na chu an thana hi si hi khwa biuso thi pol an lor ngai cha a an lutlai na hi thading in saupi chan kan rakol nu a atulonga kan tha khon ha hi asi tia PDF ton vo ngai tu pakhat ni achim an tha min ha sin in meithal AK47 zun ni AK kwan zala lei kwale 9mm pistol pakhat le shem thil dangzong an lakchi ko tong pengchunga SAC ra sanglei atang min hani aran nak in mi pi sina nani phone lawa chun a herning in 12 vo kanin lak chang na lai tia 12 chung PDF ni thong an than Paundi penga SAC ra sangkutang khwa boi tuan mi bioso thi hroi tu ka tha atong pako ramthen paundi peng ta khwa sau khwa ummi khwa boi tuan bioso thi ra sang hroi tu thun thun uchu a ina meithal ka aton cha athi tia paundi PDF ni an langtar April ni lai nga jing similam pasat luka paundi peng ta khwa sau khwa ummi SAC ra sangkutang khwa boi tuan bioso thi ra sang hroi tu zong asimi thun thun uchu a ina paundi peng mi pi ral kap TPDF 3601 battalion tat khoi ngani meithal in alua voikhat atak puma voikhati in voini tiang an ka cha a makhatea athi choltia thai asi khwa boi thun thun uchu bioso thi ra sang hroi tu asipin a paundi peng chung minau cheukhat na chu bioso thi ra sang training guiding in afor fial na pina akai ding mi pol atha tu na zong asitia PDF thongthan nak in ton vo ngei tu pakhat ni chim Ayawadi ramthen SAC ra sang umnak mun pakhat hriamngan in anka Ayawadi ramthen mia om penga ummi SAC ra sang lakhaya 51 umnak mun a kol ti toi poi lak song cha ati in hindada pengkom PDF ni April ni leisri tu zinga 40mm hriamngan in anka na tia PDF in ton vo ngei tu pakhat ne chim hi ka dau nak chu hindra pengkom battalion chungin tatkhoi title tatkhoi tung phone in 40mm bomb in voithum an kan ha SAC ra sanglei athimi le hliam tur konga thongfiang thai asiri lo mi pi hriam tlai na chu himte in nu lei kan kir khautia an langtar tu Zanlei kan Thawngchimnak chu mavial in kan dongtar ri lai nandi lak chunga kan lom tuk lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to apyak ding in kan som na